Bütün arası yoluna sahaselik örgüyü bilirler. Bu kabarını tüyekme turarlıklar sınıralım. Bu zaklınız ki ona mutlu Bu doktor. Hüntümünün kündü döktürbün nehlegin olaq doktora, ılcıttara, keler gençeri ıtçattara. Sakat unutunu çulu, bas göz çona yörektäklere, 18 üye hette olasılıklarından sağlam, beyni salayını bıravın urkaktan turuşuluklara. Kıgındarkan siyene maharba gögöp, Arasiye ıraktağıtıgar Moskva'a, 2 dögül barışılçılığa. Barğolun kulbata sehen açıkıp, Ekaterina Rastava'na sakalar dostlarından bulağını etçilge. Respublikamiz Sıdarısı'ndan olup bulunduğu olup urbun çocuğundan Alexey Kulakovskay öksürüle Alexey, Vasily Nikiforov Kölümlü, Maksim Amosov, Platon Yunuskay, Stepan Arshakov, Sidor Barakov, onunla da atıklar dolanlar. Keliler sümkön ülelerinden tınçı dolu sürbetli sınırlarka, mususlar sürbesette kötüger, Rısırgısır Prezidiumun Kim Komiteti uğrağına Saha Автономной Советской Социалистической Республиката, Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика Тережинка. Bu kemtanıla sudarısından söylütebilir bize. Республика olur ulağan çayını oğurduda. Советский Союз кандыдларны оступ келнелер. Тагы олысылларга Саха СССР Верховный Советінің председателі Михаил Ефимович Николаев, РСФСР народный депутаттарын сыйынып ремонттан, республика статуын өрдетен, Российской Федерация ихнен суверенный государствоны тахарга этикиллерде. Тыгынча 990 жыл балағының сүйбе хетті күнігер Саха СССР Верховный Советі автономия кенттен атасынан Якутская Саха Советская Социалистическая Республика дәуіде. Тыгынча 991 жыл 6 июльга Саха Республикатын президентин толугуна олуктурмуда. Аксынныйга бастыгы президентинен Михаил Николаев анамыда. 1992 жыл колун тутар
Хайын Бұрақта Совет бұғытынан федеративный договорға или баттаспыта. Ол түмігер Россия федеративді сударыстыва бұғытынан чөл қалара сетехілді біде. Тыгынча 991 жыл Аксыны Рыган Саха Республикате билинги атын кылымында. Ол курдук баскаты президент Михаил Ефимович Николаев салпатынан республикабит аңгы устуметигар сана түһүмәк сагаламында. Михаил Ефимович эппескес кылларын Саха сирин еңгелетін олағын качестводун туксырарга туғуламы сударыстыгны билигер билигер тумустуттары. Кини үгү ата макталлак нуродун сүрәгән өйгөт сынадыгар мәлжи кынна. Саха сударыстығынағын тұруластың үте жұрмұдыға. Жолан Михаил Николаевқа сыласыңыз біртігін анықайын. Бүгінгі күнінен тыл барар доктор нәлеге муниципальный тереді аға бағдығар бағдарын үргін ола әскерге. Onlar neyliğin muhtaftırı, Moskova öğrencileri, yıllar mutlulukta. Orada bu bihi evde de bildiğin kutlu sudarıstığında şükürden şükürlüğe onu belediği bu dikada olur. Balağanın hükümetlerine bırakı ondan Respublika boyundan bilinen onu ödüktür bırakı. Onda bilgi gibi tlakut Respublika Baskı Prezidenti Mikhail Nikolayev bu kini artık terén kurulur. Bu gosdarstvenная proçesi dinler, kerester. Onun da bir kivilerin leşuriye bu bilimine olup kalanlık sayfalarda kapitiyel kini uhankalardan çeşitli kıymet var. Onun da Mikhail Nikolayev doğunan değil Mikhail yeter bu doktorun türüpten bilim nada. Onun da bilgi bu neyle sudarstvenная skının köşçe neyle gidiyor lider üretir kimi diğer o tümel diğer sağlarını kurduk bular. Bilgi bu günden dolayı bu kim üreten kanların sağlarını belirtmeli. Neyle bir doktora kırtılar elbette bu eksponatlar keliyektere, kire duruklara ondan neyle bir doktora ciddiler İstorya'na göre hele bu eksponatları belirtere demek bugünü anlatımı onun bu kırtıkları tügenden toplanan neylegim çonuga onunla manna öyleleri olur bu canlı eksponatları ve bitirir belge neylek cihatlatın adıklar maktabları nedir. Onunla da bu giyinmek, gider üreten giyinmek üreten kayıskatın belge elbette canlı şeveleyen amalahan ürleyince bu manna beyaka gövrinle gence şadama kınalır. Kini bu giyin üreten kamnahan bir tutak konsultan boyundan beyaka birleşkide kas dağılı oldu. Onu da bu törücünü öğrettiğe, onunla historiyeni öğrettiğe bilgiler canlarının öğreten kimler kulavuldırı niti yıldı ona vaproslarga gövrinle gence beyaka şübe üdü kulavuldırı ağalan bu beyi kıymet uğratı bulukta. Nehilik ayı var muzeylerin bağlılar. Muzeyden adın kurduk bular. Orada beyi kıymet kayıskata arayıp tutup adın törücüge oran, onu da etet budin kurduk. Jomdur sekeviter oran odumdan paran yetterdi. Onun da beyi bu tügenden tohunan gosdarsınız günden diye arattırdım. Ondan da bu ki sığılın horgun bu eder oğulak bu doskoloy verenler etçetler bu öydüyortaftar. Ondan da bu bilgi oğulak bu bugün günge konkurstan en baramlık bilgi olsa nehirliğinden manna durumluk töbürü göstü okudum oluktu. Onu bahasta kim dağını baran kalıma manna bu ki tula kerşediğe kerteharın demin bağlanandı. Ondan da bargıdığır Jodo horgunu bu Respublika günüge anamlık dikadalarga baru kaptaplı kıttığını tayın Hasan Pogruska Kurakka Mikhail Nikolayevka pametlik arılığında bulunma. Onunla varan emre neyde kiroloftaftırı kıttığını
честен почеттан хэнтингдерин рабы мактабы. Саха Республикатын Конституцияда, Дөрүт Сапона, Саха Республикатын Верховный Советин 11 очарда соқ сессиятыгар 1912 жылы Мосустар 4 күлігер ылынылығыда. Манна Республика Бәдин социально-экономический союзын, нәхилейіне олағын жағырын тұқсарыға, тұғу ордық чарбадырын, қанның қайысқалары сүрін оңыстырын бәйді бұхарына кірттамыға. Саха Республикатын балаға, Саха Республикатын Верховный Советин урағынан 1912 жыллаққа 6-14 күлігер, гербәді ақсыны сүлбі 6 күлігер олықтамыттара. Бүгүнкү үйрүлөр күнүнөн эгардатыл барар, доктор Нелеге муниципальный терби депутаттарын Советин председателигер Соломонова Елена Ильиничнага. Михаил Ефимович Николаев Соловячева Саха СССР иккис тымырыла председателя Саха Республикатын Сударственный суверенитетен декларациядан алынуда. Жогон документ Сахасының Россия Федерацияның составыга сударство бюджетынан билдирди. Саха Республикатын сана конституциядан олабетер төрүт законун оңоруга Республика президентин доғынан алып Саха Республикаден аттанырга төрөт болбуда. Бастакы президент Михаил Ефимович Николаев Республикабы жылқатыгар улахан солталап документтары дыныга ситимнәктик онна жанырдардык үлелерді. Турорсубута ол түмігінен тоғуаны сырлары саңаларга Саха Сирен государственная накалата урулубута bu sırlarda öyle tübüklerine rегионлық saydıkta belirgin tabaka durar diyecekler sıfatlık dolu. Federalный klinikta İdibattagı Россия atın subyektlerin isterigen bir bastakından uygulanırlar. Onunla atıtlarga kolabor oldular. Mikhail Ефимович Николаев президентliği sırlarga Respublika bitiger bağlamay tutuğular medisina nasyonalne kine Кыйы бехансыла спорт дворега, туймада стадион, музыка үдүкө школата, хореографическое училище, Саха драматическое театра, Котугулу илини федеральный университет попсайдара, онтон да атын улахан тутулар бардыктара. Бу барыта Саха сирен олоқтоқтору, кейін сир олоқтоқторуттан халсыбаттарын туругар оңғолубут проекттар болалар. Михаил Ефимович Республика сайдыдырар олук урбут үлелерден билдестеринен кадрдары bilimlerinin departamентinin arasında bolar. Sıl Ali Республика ütçatlarıgar avı süz bihan toğu süz sili boy mesle körüller doydu ürdük verekterigar ellah ütçapıt verilmede. Sakasire studiyanın aksamından 10 sılı higer Moskva, Sankt-Peterburg, Tatarstan, Tümen, Obalastların kendinden deniz mesleğe taksıdıda ürdük verekter kadrlarından kaçırlıkta. Mikhail Ефимович Николаев Солониянын үлелери үстә команда. Иннин зеки кеңлик кардылабыта. Бастакы президент командатыгар үлелери жоннорунан болаллар Климент Егорович Иванов, Матвей Васильевич Мучин, Александр Константинович Ахимов, онна да атыттар. Быйылгы Субарстанны сүгүлер Илдахамрын Айсен Сергеевич Николаев Бастакы президент Михаил Ефимович Николаевка убастабы онна мақтал бегетін улахан награданы улуктоото во славу и на пользу республики ден почетка белене. Бастакы награданы Михаил Ефимович Николаев соратнигар республика почетта улуктоого Климент Егорович Ивановка туттарда.
Бүгүнгү bu biги sılay belirti balağanın gükketi güne Respublika hükümünen bu kabarıgıların eğatelisin onunla çolla darobay bola getiren bağıramız. Bugün orada исторический күнгө бүгүн эғадатын эдеркенде bir duyulaqtın Saha Respublika'nın Общественной палататын илегенде Николай Андреевич Барамыгин. Sayılan күнжыл олыс күнгенlik ahar олар сөйлейінге білдірілуді уже намно отут дет сыла толла ени онтын эме эле отут бес ысылы болар бола. Солар бинеға тон орта хастақ лебетілдік аға орта хастақ донларға бе элер сасынып кемнерін әтілер. Оның болағына бағыдағаны бейген қайта қанабыт көтірін өйтін қайта білге Индикиге әрелләк болу бұтын үшейдік өйдей болуға. Мен отын бақ, үмірік өйдейін болуына тоқтия қаңги. Бұл республика салалтата жолан Михаил Ильич Николаев бұл республика барытын тұлғар. Онна нұлық тұлғар әкетмені бәйлерігер сүктігі тәқтері болар. Атын регионлар күрді бұлан үліктен кәшкеттері болар. Бей күрді Тыйыз күнгі жарақан условиялар дойдуға оларар омыққа үніріп оқсулақ болады. Қолылыр ете тұла әркем бар регионларға оларар кіра омықтары көрдіққа келелер болады. Тоғылыны сысыларға үніріп ұлақан оқсуыны ұлғыттыра. Онтан болағына бейеқа сақаларға бұл тоғылыны сылылар әхеді жарақан болтарын да өтінен Билги санабыт көтөрүлмүйтүн, онна үлгүгө чыпчаларга табайы, онна болларына бәйбит аты момуктардан тугунан таганы калсыбак бүтүн өйдәһин хайдара санаата толгону сысылдар мустарынан кийлер. Вот, оннан тон бу Михаил Ильич Николаев ка самый тугален бу кини Күн сериттен турур туре самай бителик помощник болан халбы бүттан олыс ден сөғылы. Бұл 2-тіңінші сүйбе ұлтан 2-тіңінші сүйбе өсісіл атыржа ғайын 5 күнгер бұлы Михаил Ильичке үлеләбді. Оның болағына кенен тон төқтірін олақ ұлғылат әті. Бұл Матыгана Васильевна олыс ден үшілік білер. Кәскін жүргін өшіліне төқтір кенегет номарылықтар Михаил Ильичке тақантын әлбәқті Мен говорят, что он на театре были, то он кинегелин брал, мне замечание берени. Вот он был лавна, это алтасурку вот это, Михаил Ильич Тиасоларга. Он вакыт не был, төптөттен төрттәген, козлоттан сыжанлары боларын, қарандағаны ұмдуат еді. Олық үдікке ұрырды, оның болағына бұл төптөр күрдік, сақа серин историялығар олған солталақ, Нехлекке, Холубурго, Аспурга, Кескин Югунович, он его Нехлек общественный турсудман, Сахаригер Бастаки, история типит, Угоры, Велитер Трот, вот Куллатыга, Мехчике Тоя, Омарпут, Угоры, и Салон без Салатулбутон, он том Лавна, он будет Тюрдяга, Киргизуна Бары, Беккедем Билевит. Онда болларына қолуыр бары білерге күрдік түгінші тұрыс 116 Орта Азияға казақтар, киргизтар бастанялағыттыры, мүлчалар империя ұтыры. Онда болларына мүлчалары күтірі қаста күрге олғытығар қолуыр сүйіс мүлчі өлі оны түгіншаннан олықта оны кіргілер бетті. Онда болларына ке бұл манна төктір күргігітін туғынан сұрый бұттарын ақтаққа Олар кырлардан сүйбек келбит, онна олар брактардан эме сүйбек келбит. Онон болағына кырыл командирдері Стротта, Байкалатта, иманна төптірге кәлем арандар
аджаха салуттар. Лондон боллауна де Михайлович Таскин брата Козлов табаалар Козлов кепсиринен киллер боллауна аны олоктактар очолорга жаннар эрете боллады төктөргө. Аны тыйлар боллауна төктөрү селилен уламлараннар олоктак элинин сүйүп бүрөр түргөсүттөр. Нихиле токтоптур. Жакай куттамуттар жаннар оло прямо койканы булы куханы санылар ол браттар барбыттарын кәне кыһыллар кәметтер туна. Вот онны боллаган то этөне үсүнен то отола ол иккис доктор көргөрүп тагына мандан то Забайкалияга, Монголияга атып тох кыһыл командира Каланышвили келенден то мандан доктор атыга сорма солгондар не историяга кирер болот. Bir история болуы ки Канаданы бракпат onun bu доктор холой гражданский сериге титулахан түбөттөр актылла туруу. Вот онда болларына этилигин курдук үсүнен Саха Республикатын койук историятыга ол доктор улахан Орола ден Михайлович Николай Москвага президент еринин дойбута болуп onun bollarına idini bu terille turar tünelge haydara üceylik arayan sırtıkı kanadı diyen. Onda kozlukları bollarına bulan kimleri getire altıhan bu doktor istoriyatın sivilitçi oldu. Şöbilde öğrete. Cam periyodun haydara doktor kanadı diyen. Onun bollarına bu bugün ünür bültüker maktanabın olus diyen intrihine ittügen onunla bu bugün ровно Саха-Сирин государственный күне болары турар күне. Вот он болларына бу государственностька бахчы сыгырна төктүр мейлеген түмелин бастыгы хардыларынан не агадыйы. Бүгүн күнүнөн эгерден тылбарар Алексей Дмитриевич Родиханның доктор Ордос колатын директорга Георгий Ионович Игнатьевка. Бұл просто тоқ барынан. Төкіннен доктор менен олықтақтыры. Тағырылағы детті олар Алексей Дмитриевич Родиханның атынан доктор Ордос колатын администрациятын, үләйіттерін, шталдарын адыптан едігістігіне государственность күнінен Дагибин, Магарабын, Катана, Дуругены, Милокен Үлеркетигер Үлдікштейдері. Агуны сәлеті Петер күрдік бұтымен музей болмаққа бастадан тұран төрінчіні ағуылы өредектері, қырай өредектері, нехелек историятын, улус историятын, оғылыр опсайынан бәлірі төрінчілерін жондары қантар түрітті ақылын жарықтамыттарын білектақтыр. Ол ұмытынан ол оғыран лекендер сәйдестақтыр, тағыместақтыр. Бұның бұл түмел олық атын мұнды ұраты қанды оқ дәйек қылы. Оның бұл центр бұтығар, түмел бітігер үлеті сағалының әрелінен әғадды бұғаннан тұн тағырына оләне. Марықтер өсі білді Ибрахим. Бүгүнкү күнүн эки жаһандан нехелепитиген сагарылган эрен нехелек историятын кепсир кабаанынан түмелге экспонат беленин акция табылы. Акция сүрүт сыылынын соргунан арас кемнеттен калбык малы салы комую нехелекпит бай историятын каматы келер кенчерек чаттарга тирепти. Бүгүнкү акцияга эгерде тыл барар аугансыларга доктор Ордос колатыгар омук тылын учутаудан үлелери Наталья Романовна Шершигинага баалысты. Всех, кого знаю, кого помню и кого не знаю, кто подрос уже. Я хочу передать в этот центр фотографии, которые были сделаны в 80-х годах прошлого века, когда мы жили еще при, скажем так, СССР.
Тогда директором школы был Шишигин Николай Спиридонович, мой муж. Молодыми мы приехали сюда, когда дети были совсем маленькими. Сам он был молодой. И вообще фотографии смотрю, мы такие все молодые. Анна Ивановна Адамова, знаете, ей было 42 года. И мы на нее смотрели, как такого старейшину какого-то педагога, представляете, да? Бегали к ней за советом. Николай Спиридонович, мы рядом жили соседи, выходил к ней советоваться. И всем казалось, что она такая пожилая, такая много знает. А оказывается, ей было всего 42 года. Представляете? А нам даже 30 не было всем. И вот эти фотографии я вот передаю в школу, в центр. И фотографии некоторых классов, которые, наверное, уже стали, может, дедушками, бабушками, уже эти дети. Пусть на себя посмотрят, какие они были маленькими. И о каждом из них говорить можно много интересного. Вы знаете Березкина Диму, наверное, да? Березкин Дима. Он всегда был спортсменом, и неудивительно, что у него такие хорошие результаты, но он всегда был очень балованный мальчик. Тут фотографии есть, 50 лет Победы. Все торжественно стоят. Мальчики в таких военных костюмах торжественно сидят. Один Дима стоит, там рожица торчит. Такой подвижный мальчик был. Но никогда не думал, что он будет каким-то вот таким чемпионом. По-моему, он даже на Европу, да, собирается. Вроде бы так. Что еще могу вот рассказать? Дружно мы все работали, а поскольку женщин было больше, время от времени мы все уходили в декрет. И вот я сейчас смотрю фотографии. То один учитель биологии, то другой учитель биологии. Думаю, почему так? Потом до меня дошло, что у нас было... Но было нам сложно, потому что жили и работали мы, скажем, в таких не очень хороших условиях. У вас сейчас газ, водовозка хорошо так ездит. Мы же и красный флаг поставишь, и 2 дня ждешь, как тебе воду привезут. Сложно было, потому что в основном водовозки ездили, скажем, по нуждам совхоза в коровнике, да, нам по дороге, так скажем, заливали. Дрова сами заготавливали, ездили. Но прошлый век, а все, казалось, ну хорошо мы живем, зато дружно, зато все очень любили детей, заботились как о своих. И сейчас, когда узнаешь, что дети выросли, чего-то там добились, да не добились, пускай, но стали хорошими людьми, папами, мамами, прямо так хорошо в душе, такое удовольствие. Но кто ушел из жизни рано, то ощущаешь, что что-то не сделала. Допустим, я, например, всегда считаю, что нельзя оставлять учеников, я так думаю, надо все время следить по жизни за ними, быть на связи. Но как-то это вот не всегда получается. А по идее так и должно быть, я думаю. Так, передаю эти фотографии, передаю папку. Тут Николай Спиридонович, когда ушел с поста директора школы, он открыл здесь районный дом Хамуса. Почему-то он очень, человек был творческий, увлеченный, хорошо рисовал. В общем, очень разносторонний был человек, и на все такое интересное, ему было интересно. И потом с Варварой Григорьевной Шадриной, вы же знаете, да, ведь вы помните, она была директором Дома культуры, и Матрена Тарасова Ильина, старейшина, пожилая женщина, они организовали ансамбль. То есть Варвара Григорьевна, она сначала собрала пожилых женщин, бабушек, человек 6, наверное, было 7, они просто выступали на сцене. А потом в школу Николай Спиридонович позвал их, детям преподавать хамус. Ансамбль свой организовался. И сейчас вот одна, вы знаете, ее сейчас она работала заведующей Артемской больницей, Галя Яковлева, Галина Дмитриевна была там.
Лаврентьева Ира, Топыева Сахая, Федорова Надя, там еще, подождите, как еще у нас был? Габышева Аня, еще был Тарасов Федя из мальчиков. Вот. Но всех не могу перечислить, фотографии тут есть. И вот они так хорошо, дружно, и бабушки, и Варвара Григорьевна тут женщин собрала, все национальные костюмы шили, тогда же не было так. Ага, все так шили, все так красиво сделали, выступали, ездили. И как раз вот национальная политика, компоненты национального преподавания в школе появились. И Михаил Ефимович хорошо так вот эту тему поднял. И они стали везде ездить выступать на конкурсах. Занимали места. А когда Николай Спиридонович открыл тут районный дом Хамуса, кстати, места совсем не было, и уголочек мы выделили тут фабрику. Белое, там белое здание стояло. Ольга Дмитриевна Яковлева там заведовала. Ну, может, тогда не Яковлева была, а... Ой. Замощаков Николай, да, ее муж. Ага, вот. Тогда он стал потом Замощаковой. Ну, там выделил ему уголок, там сделал витрину. А потом как-то так открылось, вот у нас вся граница, иностранцы стали приезжать, что-то. Шишигин, это виртуоз, его брат Спиридон Спиридонович, у него связи были уже по Хамусу, он директор школы до сих пор Покровской. И так получилось, что первый организатор американский из США, Фредерик Крейт, приезжал сюда. Он самый первый организовал международный фестиваль органистов в Америке. Вот. И его сюда пригласили, был эстет какой-то, он приезжал сюда в Тефтюр. Потом он, когда при смерти был, ну как бы уже старый, он все хамусы подарил, вот очень много хамусов, 100 с лишним, 150 с лишним, в музей хамуса в Якутске, который. И Николай Спиридонович и Иван Егорович ездили принимать туда. Но это было очень сложно, конечно, с нашей таможней, куча проблем. Потом ансамбль Каскиля у нас выступал везде. Тут был республиканский первый молодежный фестиваль. Так, самый такой большой фестиваль. В общем, много у нас связей было. Потом мы съездили с ребятишками в Словакию, с девочками хамусистскими. Там они выступали. Это я тоже фотографию отдаю. И благодарственное письмо тоже отдаю сюда, в наш центр. Чтобы все видели, что ребята из нашей школы выступали в Европе, понимаете? Показали свою культуру. Они даже не знали, кто мы такие, когда мы приехали. Вообще удивились, что нам надо 8 часов лететь до Москвы, потом до них еще пилить двое суток на поезде, представляете? А потом еще на автобусе. Мы ездили где-то в Татарах были, в горах. Вот. И они письмо такое написали, что познакомились с далекой культурой далекого народа, о котором они вообще и слыхом не слыхивали, и знать не знали. Знаете, так смешно было. Наши ребята привыкли чай с молоком пить и много хлеба кушать. А они кушают один тоненький кусочек хлеба, тоненький, и чай без молока. А мальчишки там были из Намского улуса, наши девочки. Чай, ну, они такие ребятишки, школьники, ага. Я пошла и говорю, пожалуйста, чай с молоком нам, густой и много. На утро приходим, стол стоит, чайники все стоят, молоко. Хлеб они привезли на 2 дня, потому что в гараже мы жили. Они откуда-то с долины привезли хлеб. Нарезали там чуть-чуть. Мальчики, конечно, сразу. Хлеб-то рассох камбай. Я пошла, говорю, нам хлеба много надо. Приходим, следующий. Целая гора хлеба нарезанного. Они говорят, вы весь наш хлеб съели, который мы привезли на субботу и воскресенье. Ну вот такие мы. Потом Пасха началась у них. Ага. И еда такая, они там мясное не кушают, оказывается. Все такое вот. Трава, овощи. Приходим, а у них суп из спаржи или что-то такое, вот плавает трава там. Ну, дети посмотрели, говорят,
хамбай көндер покуртать. Пришлось пойти сказать, мы такое не едим. В общем, много таких интересных моментов было. С ребятишками ездить интересно. Конечно, но рассказывать я могу очень много. Очень много. И почти о каждом ребенке, который у меня в классе был, скажем так. И другие. Ну, передаю по передаче, чтобы вас не задерживать. Наталья Ивановна Варнамахта, музей. Это ради. Да, знаете, рассказать смешную историю. Это ради. Елена Михайловна уже видела фотографии все. Я еще отправила, потом выберу. Я отсканирую потом. А вот это вот дела Санкарского Донча по району Донбасса. Ben David çok da barda oğlu vatandaşlar. Наталья Ивановна Варнамахта. Ini aksansanan aslında ondan kıramızı mandamaya mal sağlam bulacağımlar bağlılar. Reglamını kayıp kılga soğustuk sürünün hareketsizliğine hep. Bilgin bunlarla eğer tılgı barar. Gabriel Enriqueviç Aramafka. Sakar Suluk'un Suriyatçıların sayuhun çileğine geri bağımsında. Sanağın eda. Sana. Burahani kimi Oo, sanağın eda. Bu da pek Jadi kini rahata beda istanatın netere oldu bu tümet tuhunan mikrofonda. Бранигнам. Республика Северная Тугодинесу государственность күнінен. Кейсіне ғырда. Мен бұллағын маннықы Аллах кәден ен ұлық бүттәккә. Мен Аллах бәйін проект бұнан манны өлі әкәл бізім тамарда. Аллахын бранигы кәл бізім. Онан барты бранигына абдынан бармын бранигы барты шуыр болын. Сахалы сирен государственная сайта Чачери, Чергия, Ишчаттыры ұлы бартын түмә, кыя фото үлі қамнас үрі тұтылды тұрдың ден мақтабән бағынағын керді. Тәкті тұқ мен бүгін ұлықтағынан түр үләйті деген ғана оғыта просто бізге көрсілер ғана барды. Онына қайта бұл ақты үлгілді қамды өтей ден. Bu jie jigine kapsatibisnan bulokta kata ke bulok to lagi bulok to tumra tak kata pada kreatif arus cak pengurus tumra dengan lebelah dengan men proyek atur bolor betna kerus to nama tu boleh diam dan untuk panahan kita dan mana bulokta terus juga tidak bit itar warna ireter kin diam bulokta oh Bokin üleliyakta gestat olarak starşa grupattan sağlar. Onu hılı hırgı dök buluktağı izlenedir bulakta. Bu nehliyek urukku belediyenin istoriyatıktan bulurgu tüvek istoriyatıktan sağlar. Manna kastanlar bak ağavuğa olur bu nehliyek olur hadi. Asatella, você é português ali? Austrália. Yes, tá. Yes, Austrália. Onlar tümünden narısak bakıp tuhanılır. Onlar Avustralya'da tertten namokka kiyip ülüğe hamnaska, olokka jahakka, barda kolabur bolgun jonlar istoriyalargar anı ünen iher ıçaktırı iti, yüreti, onna o kendiler kolaborlarından gören urukuyla kanat hatta ıhlaklı parkıtının partın kendilerine çattaga tebiyakçı. Onun bu manlık değil, manlık kenara kere etim eski nirgun olur kırdığı böyle manasıranlar, bilasıranlar canları Allah konkretna munyamut khas di khayes kanan kayda belaktu udah hamnas parektam tuhan mini ha partın baharan bilin monna onu gula diyakte manno aga ustaradan khas bilgi aymaklarından urup nomokka ki bir kolabor kırdır bir canlar oğuktur istoriyaların kengar tutuğundan seni kapsar bütünlüğü öre tutan onna ol ağa ustar bilinir silahlara göre üç çaftırıgar
Kenege kiyerden, kenilerinden öğrettiren, onunla keniler öğretmek, doktorun materyalının bütünlüğü manına komuyan, bilgi, ağa uçlarından batmak para bastın, jonur butun, hakibi jonur butun partı tülenmerenlik manına, norokka partı eğitimleri yaktaktık, kırdır yaktaktık, onunla kena fotoğraflar üveli feri yaktaktık. Hatta, meyilini kılgastı geterin, onun bu bana manlık diyelim avın, yakakar değerli avın. Bilgin, basatan turan ağa uçları diyor ki yakınana. Eski ağa uçlarından kadınlarına, ol ağa uçlarından manna uca kartta oran. Ol ağa uçlarına sığınma, jondan aymakta kaydırlığa tıkanan olurun, onunla kendilerine barada ağa uçlarına tospa tümsüyü olun, ol tümsüyüden çeyres, bilgin anıgı çatırı partı tümü, onunla ol kula ölüne hamle teriyi bulukta. Onu hitin tefahümü kaybedemeyeceğim. Ondan bir gün vallahi minni bu brani külünden ediyatım bağlamın bu çatlar oğlu parmakta gibi. Hayır o habetti. Oskola. Oskola olur da bu lan. Bu hatta aklımın kalastı. Zevde düşüyor. Onun vallahi kelimeler eti oskola olur var Allah tospa oskola olmadı desat sahte kurup patron buncamak. Tostalda sorukta bu kini teriyedi diyen ürünü hamdını bastan teriyakanın urukmanay. Onu jonga para tekrar oğlortan sağalan Allah'ın önüne bakıya varken öyle tiyakudun nane. Çoğunluğa bakın nasıl paraya diye anıyordun. Babşı aldır hayda Allah'ın ken kom dilin istoriyalar nehriyekke. Bu manna bilgi Allah put barı hayasatiga baratlar toq var. Üle hamnastan sağalan, bunu gürekte hamnastan sağalan. Sağana olutun tümütten sağalan. Bununla kastık bulahı, sileske bulahı doktoruma kıtta killerim turun. Toq ofsorti toq susput eteser cahayt espit. Üleler, yekka delik yakı ülelerdir. Mökkü hüyakka, tuğra suluqa, onun indiki köyüme tarihka diye Hayes kalıra partı öyle kotak pücüğünden hüdde okan dilini soruyorlar diyorum. Onun evde ödüğatiye kanlas ketiren seti yeni bağırabın. O etinci yılından suguyan turan beyağa öğreti yakıp, onu çakkırgıdın, onu kıttırındır yakıp, indiki holka tarihiga kinege sügama buluq kıtten terimeli makbak. Nere gavgir ufrinda kentevişka barga maktav, öküyüsü benihin. Salgı bu min aksiyada kiri kayın. Belirli kurdu gotton töktür onna öktüm nehliyege, çapayek nehliyege bir sapposta atler. Onun dolayına bu manna sapposta kana ağı dağını hebeske kemneye dağını malı halı öktümden emeğe gıdallar. Okudu bir manna teksel yapım bağlı müziği lehteriger öktümden bu bibliotekastan Nadezhda Gorovna Maksimova diye bibliotekar bu kaççı gitpıda. Bulurga heliske Lenin oyula bir meha kaççıdın tuttarak bu mağarabın. Tuttarar diye kırgıstıra. Jab onna bilgin manna mal salallalar okurdum. Bilgi bastır ki gibi diğer veteranlıktan havalı kayıp sama edip geçemezlikten Alexandra Gabriel'den Konikovat'tan bahavastılarına. Jere tugaral dükkan kırıklar onna obistan bahavastılar. Surya Nihina. Surya Nihina. Chuyên hệ nhạc hạt tân tục chuyên mà tà nó cỡ không ngủ Baik tuan yang nak menghidupkan material makanan dengan coba mungkin terlihat coba terlihat dalam kursi barang. Mungkin tetapi penate itu tunjukkan. Memang kahanan mana yang belajar
material biar ikut hal jiwa kahan putra dari cara betul. Sebab mana sini Georgia mana kerja kita bahan itu pertama contoh material kuasian orang jual bahan itu kahan betul tak jo kalau nulis kalau kita tinggal kalau material itu nak betul mana tahu cuaca itu kan bertu dan ini kalau betul ada anu betaran barter orang tidak perjalanan kalau ketemu juga ayah haran yang mana turun orang tahanan juga pernah khas orang material berjata material terang orang khas juga khas material khas betul dan orang baterai yang kiri yang karangan orang jadi jangan baterai kita dan negara dengan dua portik yang orang kata serap kopialah orang ustan selai orang dokter gak bir paket material khas bir paket material serap kopiah doa orang ni ya orang tu nanti nak orang nak buat cerita ada tanda kebenaran ko cerita kan macam menyarat di bawah kiri tak kata mata kacuk jok cerita orang minat betul nahilek kena berkah lis na jong jenen tua kami terbiak kok dia sudah muncul orang nampak nahilek kena berkah terhadap nahilek orang tadi banyak orang kepaket material itu ni berkah ya orang kalau mungkin keturah terjebak orang tahanan jauh pergi ke mana biar kita karena ia komos yang sama wajan nampak yang jauh yang arah nedah buat komos tak yang betul bahang orang kata nak betul tutar betul itu orang alis dewi jenis dia kita makan nampak dia nak betul ya toh dia tak kami buat pernah orang dok kami nak yang terang wah dia yang waktu lucu mana ada berlaku jangan ada tanya tutar tanya wan kan kita mana pernah ada juga turun edit wah yang menerin kawan yang dari ini ya orang nak ayah Kanada turun Kanada wah nakalanya kerais panas waktu dia nak itu patana Allah jadi kan bawa waktu dia tanya mana perkuat dia ini kalau yang dia mbak ya ini ya tata marah turun jadi kalah ini wanita ini biti yang berpergian ya orang orang menggabung pada terpilih dan ekdam yang mana yang aku buat ini dia tinggi dia ayo pada itu pomah orang bawa orang siram dia tu yang mana beran tu orang pun singgah yang nama di dia dia pada ini dah lagi dia mana orang dia tu orang anak pada orang mana dia tu jamin mana dia hal bagi dia pada tu Jawan nak jenis kawan, kemarin kalian ada tamnenyan, bagaimana warna dengan murian hati, mana berpatah, jangan Mana itu seketahan terkait? Waktu ya, coba, bini biar, bapak anak buahnya bapak ini harus cepat, siap ya, ambil. Orang orang jago, kadang itu menambah orang orang tuh baca beliin mana ada orang tuh baca dua kataan, perkara karena tuh tanda, kalau orang ini yang mau pernah ada berapa kali kata dia menjadi waktu ulpai bagian menolak kita, kadang orang yang pernah kita mana lewat kau keliling olah, kadang ulpai bag keliling olah apa nih, kini ada orang kegiatan dukun tiga orang pertama apa cus ketan kuahnya kan kalian menghayati cus ketan atau seketahan terkait? ya anak gua tapi orang tuh berbeda
tinggal turaman ya dawai boleh kena kah itu bahan tatan sudah tatan yen cewek kuala taniin parlan tatan borja gitu ya ona borja tuh ada cewek dia tak juga kita hanya dia untuk bodoh ya kan tak bodohnya jadi ada yang intar tanya mana mana yang mengujian kena ada betul betul kayak manuk tam Iwan maksim Iwan harus penatunya mbak Iwan baru juga yang kita ini selain ya bermakna bisa dengan mungkin apa jauh kita pergi kata eksponat orang itu lah kita bahas teman kali kimde orang itu dah anda tak sanggup je ayo besarkan untuk tarik air Mana? Betul. Mana tuh kayaknya. aha ikatrina kanasirna jadi kami pakai menggunakan pakai jawab rambut evet diyelim. Ne bakalım? Kergene Negara warkadi terakhir istirahat dalam posga. Orang begini dua hal dah. Itu terakhir dua lagi dah. Dia berlalu. Kerja orang ke terakhir istirahat balik dia bahas soal jawab kerja. Ini sudah selama lagi dalam tubuh. Ini berbalik. Ini kalau balik kita, ini kayaknya souvenir terlalu. Mana murah je, walau mana dia juga murah. Oh, nasi. Jadi bu ustadiyat kalau souvenir terlalu souvenir. Ikutnya hasil nama kita kaya nanti setelah. Ingat Ada ni usta orang dokter baca. Dokter ingat berlah. Ada jenis bahasa Indonesia. Mana je orang kita ngomongkan bahasa kepustian. Ini apa? Anda tulis je bahasa. Mana ada orang berani kan? Maka. Охотничий. Жабараны тутарып. Кереди. Онда? Нера молодец. Cara orang musik film nak. Ini mana sudah ramai musik kan. Rating coba. Kayak jadi tuh kayak jadi. Nah, bahwa ini untuk terlihat betul ada tas tu masuk mahal juga malah. Orang bawa body, body maka masuk dalam.
Nere maktal. Destek kenyang anak ini yang bermus ke barang karena itu setelah tengah seperti yang menterima barang veterinärnya lelaki baru kita support ke dokter veterinär sihir tiga sungguh nama lagi ini jadi nari yang masuk di nari aku langsung orang bawa tahu besok orang namun kini jangan mana di veterinär ini hanya begini ini pertanyaan sesuatu Amerika kemarin orang veterinär nabor Cerita warga lalu sebagai ini nama yang saya benar Bapak maktal. Jadi hal itu, ini pada sebenarnya kalian nomor artinya kasih terus dah. Nah, sih itu nomor masih kerja gratis bolanya. Ada ujian stol tempe, tidak harus jatuh sebelah stol, mobil bola urusan kami itu semua. Ruslan Ganesha mereka maktal bendite, itu setengah. Lalu tu itu kalau mana biar bunyi kita waktu terbiar bangaran bar, baru kali yang jenggot juga polo. Ruslan Ganesha kami biar वो अपना से मरिए मानना में ये पिते को नहा चुके तो सुनतुंतर खरिया और युद्धरा वो बदलते दिन मरोज आचाना तुरंतर चलो तो बिते दा इस पर आपको देसी में मार हाँ उसको तो कहने में कर दे रही वो जब जो ना मरिवान का शुक्र नाबुद मरिवान का वो बदल सुनतुंतर के तरह नाबुद दे वो तरह दिन हाँ चुके ini soal bukan. Suntuga oleh hingga bekerja Allah, waktu sudah tangsten kalah, begini. Nah, juga harus. Nah, jadi ekspansi itu tentu bimnya dari komunitas BPT, sampai komunitas ini terus, orang tentu tuh sudah pemain terinde, pernah kalah kita, buku sih kalau tuh terdengar.